Mungu awabariki nyote. Andika titre. Ibikomere. Vidonda. Ngomba kuvuga muri sujet tellement important. Nataka niseme kwenye sujet ambayo ni nzuri ya lazima sana. Wenye watatufuatilia kwa WhatsApp. Ndize ko Imana izobavurira aho bari. Na amini kuwa Mungu atawatibu mahali ambapo watakuwa. Ngomba kuvuga ku kintu gikomeye cyane. Nataka niseme kwa kitu kikubwa sana. Kitwega twese. Ambacho kinatutizama sote. Iyo tuvuze ibikomere. Nyakati tunaposema vidonda. Umuntu yumva ijambo gikomere. Mtu ambaye anasikia neno kidonda. Acha yumvamwo ububabare. Anasikia ndani maumivu. Ariko igikomere. Lakini kidonda. Bimwe bikira ningoga. Vimoja vinapona haraka. Ibindi bigakira bite. Vingine vinapona vinakawia. Iyo umuntu yakomeretse. Nyakati mtu aliumia. Aririnda cyane. Anajilinda zaidi. Yuko bamukorako. Kuwa wasimgusie. Ahantu yigeze gukomereka. Mahali ambapo aliwahi kuumia. Ibikomere. Kidonda. Benshi turabifise. Vidonda wengi tunavyo. Gusa ntibisa. Lakini havifanani. Kandi nibingana. Tena havina sawa. Abadamu benshi barabifise. Wamama wengi wana vidonda. Abapapa benshi barabifise. Wababa wengi wana vidonda. Abahungu benshi barabifise. Vijana wengi wana vidonda. Abakobwa benshi barabifise. Wanawake wengi wana vidonda. Amakuple menshi barabifise. Makuple mengi yana vidonda. Abantu benshi barakomeretse. Watu wengi wameumia. Hari abantu bakomereke mu mashengero. Kuna watu waliumilia makanisa. Hari abantu bakomerekejwe n'imiryango. Kuna watu wameumizwa na mafamilia. Ariko no munsi. Lakini siku ya leo Imana igomba kubakiza mu izina rya Mungu anataka kuwaponesha kwa jina la Yesu. Imana yadobanuje amavuta. Mungu ambaye alinichagua na mafuta. Igikombe canje kiraseseka. Kikombe changu kaminika. Niko Daudi avuga. Ndivyo Daudi alisema. Imana itanze. Nyakati Mungu anapana. Itanga umuseseka. Anapana vya zaidi. Imana itanze umuco. Nyakati Mungu anapana nuru. Itanga umuco. Anapana nuru. Kugeza ushikira n'abantu. Mpaka unafikia na wengine. Ico nico bita umuseseka. Ico ndo kinaita vya kuzidi. Igomba igukiza ibikomere. Inataka ikuponesha. Wakira umuseseka araho gukira. Uweze kupokea zaidi vya kupona. Kugira ngo nabandi bazokire biciye kuri wewe. Ili na wengine wapone kupitia wewe. Narivuze ngo ni wakira umuco w'umuseseka. Nilikuwa nasema upokee mwanga wa zaidi. Wakire ubutunzi bw'umuseseka. Upokee utajiri wa zaidi. Iryo jambo riri mu gitabo cha Zaburi 23 murongo wa 5. Ilo neno likiwa katika kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 5. Biratwemeza yuko Imana idatanga introduction. Inakubalisha kuwa Mungu apani introduction. Imana nitanga chapitre imwe. Mungu apanagi chapitre moja. Imana itanga umusesekara. Mungu anapana vya zaidi. Uno munsi iguha umusesekara mu izina ryawe. Siku ya leo akupe vya zaidi kwa jina la Yesu. Ako karaga point ka mbere. Ako kalikuwa ka pointi ka point ka kabiri. Pointi ya pili. Ingorane. Tatizo. Twebwe abakozi b'Imana benshi. Sisi watumishi wa Mungu wengi. Duhagaze imbere y'abantu bakomeretse. Tunasimama mbele ya watu wameumia. Abagabo benshi. Wababa wengi. Bafise ingo. Wako na nyumba. Bafise abadamu bakomeretse. Wako na wake waliumia. Abagore benshi. Wanawake wengi. Bafise abagabo bakomeretse. Wanaume waliumia. Abakobwa benshi. Mabinti wengi. Bafise abafiance bakomeretse. Wako na wafiance waliumia. N'abahungu benshi. Hata wanaume wengi. Bafise abafiance b'abakobwa bakomeretse. Wako na wafiance wanawake waliumia. N'abaprofesere benshi. Pamoja na walimu wengi. Bahagaze imbere y'abanyeshure bakomeretse. Wanasimama mbele ya wanafunzi waliumia. Ivyo rero mu bitaho. Hivyo sasa muvielewe. N'abaganza benshi. Hata watawala wengi. Baganza abanyagihugu bakomeretse. Wanatawala wananchi waliumia. N'aba directeur general. Pamoja na wa directeur general. Bayobora abantu bakomeretse. Wanaongoza watu waliumia. Ivyo rero bituma Imana indungikana this mission. Hivyo sasa vinasababisha Mungu ananitumana hii mission. Mu mamisio ya mpaye. Katika mission ambazo walizinipa. Ino mission irakomeye cyane. Hii ni kubwa sana. Kuko ninavura ibikomere. Kwa maana nitakapotibu zoba ndiko ndavura ishengero. Ndakuwa niko natibu kanisa. Zoba ndiko ndavura imiryango. Ndakuwa natibu mafamilia. Zoba ndiko ndavura igihugu. Ndakuwa natibu pia nchi. Zoba ndiko ndavura ama entreprise.
nakuwa niko natibu makampuni. Uno munsi ngomba kuvura. Siku ya leo nataka nitibu. Ni chingwa kirekire. Ni somo ndefu. Ariko nza gutanga resume yake. Lakini nitapana tu resume yake. Kubera ko dusanzwe twicarana namwe kenshi. Kwa sababu tunaketi mara mingi na nyinyi. Mara maze gutahura imvugo yanje. Mulishamaliza kuelewa msemo. Kuburyo nao novuga karongo kamwe. Mpaka hata nikisema mstari mmoja. Mushobora kudevelopa suite. Unaweza mukadevelope vya kufuata. Ngomba kwigisha. Nataka nifundishe. Ako karaga point ka kabiri. Ako kalikuwa kapointi kapili. Kavuga ngo abantu benshi barakomeretse. Kanasema watu wengi waliumizwa. Kavuga yuko dufise abadamu bakomeretse. Inasema kuwa tuna wanawake waliumizwa. Hari abagabo bakomeretse. Kuna wabwana pia wameumizwa. Ako niko tuza kudevelopa cyane. Ako ndiko tutadevelope sana. Muri point ya 4. Mu point ya 4. Ariko point ya 3. Lakini point ya 3 ivuga ngo inasema to know that disease kumenya ingwara is half to cure. Niyo ntango yo gukira. Kujua magonjwa ni nusu ya kupona. Kumenya ingwara niyo ntango gukira. Ico gice cyo gukira. Ndo kipando mwanzo wa kupona. Ça va la maladie c'est la moitié de guérir. Niko bavuga mu Faransa. Ni français na matatizo kuko Kiingereza. Kifaransa gifite ibibazo pe kurusha Icyongereza. Aksani mengi sana. Aksani nyinshi cyane. Ariko to know the disease is half to cure. Ariko kumenya ingwara niho ntango yo gukira. Biragoye kuvura umuntu utaramenya ingwara kwaye. Viko nguvu zaidi kutibu mtu kabla hujajua magonjwa anagonjwa. Ico gituma winjiye kwa docteur. Ndio sababu unapoingia kwa doctor atakurungika anakutuma muri laboratoire kugira ngo ba detecte ili waweze kutizama na kuchunguza magonjwa ambayo unayo. Unaporudi atashobora kuitreta, apiti anaweza kutuenza ubumenyi afise. Ubumenyi afise kujua ambacho anayo ni buvura mwiyerekwa, hafutibu katika maono, buvura kubifadika, lakini vinatibu katika ya kukamatika. Yesaya 61 murongo wa mbere mstari wake wa kwanza. We love you Jesus. Turagukunda Yesu. We love you Jesus. Turagukunda Yesu. We love you Jesus. Turagukunda Yesu. Mwemu umwami uhoraho ari kuri jewe. Roho ya Bwana Mungu ni juu yangu. Kuko uhoraho yandobanuje amavuta. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Kugira ngo mbwira abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Kuhubiri wanyenyekevu habari njema. Abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Wanyenyekevu. Yantumye gutubika imitima imenetse. Amenituma niponyeshe wenye kuvunjika kwa moyo. No kumenyesha abarindwa ko barekuwe. Kutangazia wafungwa uhuru wao. Nimboheko zugururiwe. Na wale waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Gutubika imitima imenetse. Kuponya wenye magonjwa, wenye moyo uliovunjika. Gutubika kuponya. Kumurundi atauri kirundi nkanje. Katika mrundi ambaye anaelewa kirundi kama mimi. Shobora kuvuga ngo gusana sana. Neza sema kusanya. Kutengeneza zaidi. Gusana sana. Kutengeneza. Numutima wa sansa. Ni roho ambayo ilisambaa. Numutima urimo imiferege. Ni roho ambayo yumo ndani misingi. Numutima urimo matras. Ni roho ambayo yumo ndani matras. Kusana sana. Kuweza kutengeneza zaidi. Yesu sasa. Ni doctor. Ashoboye kuvura imitima yakomeretse. Anaweza akatibu roho ambazo zimeumia. Andika Yesu. Andika Yesu. Ni docteur. Ni mganga. Ashoboye kuvura. Anaweza akatibu imitima yakomeretse. Roho ambazo zimeumia. Di notre terme. Mrindi mvugo. Yesu. Afisa mapansuma. Yuko na mapansuma. Afise nishingi. Yuko pia na shindano. Zo kushona. Za kushona. No kuvura. Na kutibu. Imitima imenetse. Roho ambazo zimevunjika. Muzombwirira bakomeretse. Unambilia walioumia. Yuko ubushakashatsi bwa prophet of Jesus. Yakuwa utafiti wa nabii wa Yesu. Bwasanze yuko ibikomere bivugwa. Vilikuta kuwa vidonda vinatunzwa. Ariko docteur ni Kristo Yesu. Lakini mganga ni Kristo Yesu. Mais malheureusement. Ariko ikibabashe kurusha. No mwishengero dufise abakomeretse. Asa kanisani tuna wale waliumia.
gusa nibigeze bamenya ko bakomeretse, lakini hawakuwahi kujua kuwa wameumia. Kuko kumenya indwara nico gice cyo gukira. Kwa maana kujua magonjwa ndio kipande cha kupona. Utamenya indwara ntushobora kuvuga icyo bakuvura. Usipojua magonjwa hauwezi ukasema ni kipi wanaweza kukutibu. Ariko no musingiye kukumenyesha, lakini siku ya leo naenda kukujulisha kandi uraza gukira mu izina ryawe. Tena utapona kwa jina la Yesu. The spirit of the Lord God is upon me. Mwemu mwami wora ari kuri jewe. Bisigura ngo uyo mwemu yera inamaanisha huyo Roho Mtakatifu icyatumye aba kuri Yesu, kile ambacho kilisababisha awe kwa Yesu kwari kugira ngo akize, ilikuwa ili aponye. Uyo mwemu yera uyo Roho Mtakatifu ari kuri Joshua ili yuko kwa Joshua ni kugira ngo akize, ni kwa sababu aponye. Uyo mwemu yera uyo Roho Mtakatifu akuriko, sababu gani yuko kwako? ni kugira ngo agukize, ni ili akuponye. ugifisi bikomere, ukiwa na vikali vya vidonda, uranyemeje kudafise mwemu yera, unanikubalisha kuwa hauna Roho Mtakatifu. Kuko mwemu yera aravura ibikomere, kwa maana Roho Mtakatifu anatibu vidonda. Tange nimba umufise nawe, na kama uko naye ntuzi kumufise au ujui kama uko naye.